Surah pertama bacakan semuanya surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna Inna ila rabbika ruj'a Ara'aytal ladzi yanha abdan iza shalla Ara'ayta in kana 'alal huda aw amara bittaqwa Ara'ayta in kazzaba wa tawalla. Soal yang kedua, sambungkanlah ayat berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fama lahum la yu'minun. Fama lahum la yu'minun. Bisa? Ya. Soal selanjutnya. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونحلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى Ulang dari فإذا جاءت الصاخة. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ يومئذ Sadaqallahul azim. Selanjutnya nomor undian kedua, kita panggilkan Reza Syauki dari kelas 6 Al-Burud. Dipersilahkan naik ke panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a ara'aytal ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'ayta in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'ayta in kazzaba wa tawalla.
Soal yang kedua, sambungkanlah ayat berikut ini. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Soal selanjutnya. La yusminu wa la yughni min ju'. Bismillahirrahmanirrahim. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu mabsusah. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Soal selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fi ayyi suratin ma sya'a rakkabak. Kalla bal la tukazzibu. Kalla bal la tukrim. Kalla bal tukadzibun. Kalla bal tukazzibuna biddin. Wa inna 'alaikum lakhafidin. Kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrari lafi na'im. Soal yang terakhir. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه
وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. فيقول ربي. Ulang nak. وأما إذا ما ابتلاه. وأما إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه. وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت إن كان أرأيت الذي ينهى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. Soal selanjutnya, sambungkan ayat berikut. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا. يوم يقوم لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه كتابا. Soal selanjutnya, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tubla sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dhatir raj' wal ardi dhatis sad. Innahu laqawlu innahu Innahu laqawlun fasl. Innahu laqawlun fasl. Wa ma Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Soal selanjutnya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Bismillahirrahmanirrahim. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Innahu Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Innahu dhanna an lan yahur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Soal selanjutnya, kalla innaha tadhkirah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innaha tadhkirah. Faman syaa'a dzakarah. Fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Kutilal insanu ma akfarah. Min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Thumma as-sabila yassarah. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Soal selanjutnya, ya'lamuna ma taf'alun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara
وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Soal selanjutnya, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. Wa fir'auna zil autad. Alladhi lam yukhlaq الذين طغوا في البلاد. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. Soal selanjutnya, عينا يشرب بها المقربون. بسم الله الرحمن الرحيم. عينا يشرب بها المقربون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. Diulangi sekali lagi, nak. Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Ainai yashrabu bihal muqarrabun innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun hal. عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. عينا يشرب بها المقربون إن الذين
Soal selanjutnya. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal jibali Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa idzal jibali kaifa nusibat. Wa idzal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakkir. Lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilayna iyabahum Thumma inna alayna hisabahum. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-rahahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita allazi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana lal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yan. Ya, soal selanjutnya. Wa idzal kawakibu intatharat. Wa idzal kawakibu intasarat. Wa idzal biharu fujjirat. Wa idzal وإذا البحار فجرت. وإذا البحار فجرت. وإذا الإشاء. Soal selanjutnya. وتأكلون التراث أكلا لما. وتأكلون التراث أكلا لما. وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم.
الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى Soal selanjutnya. Thumma innahum lasalul jahim. Summa innahum lasalul jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Innal abrari lafi na'im. Alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqim mahtum. Soal selanjutnya. Wujuhu yawma idzin na'imah lisaiha radiyah fi. Diulangi sekali lagi, Nak. Wujuhu yawma idzin. Wujuhu yawma idzin Wujuhu yawma idzin na'imah. Wujuhu yawma idzin na'imah lisaiha radiyah fi jannatin 'aliyah laisa lahum ta'amun illa La tasma'u fiha laghiyah. la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah wa akwabum mardu'ah. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatagha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Soal selanjutnya. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً Qalu tilka idzan kharratun khasirah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa idzahum bis-sahirah. Hal ataka hadisu Musa
إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى. Soal selanjutnya. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله عزيز حكيم. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Ulangna الذي له ملك السماء الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إنما المؤمن Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit-taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Soal selanjutnya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Fala uqsimu bisyafaq wal layli wama wasaq wal qamari idza ittasaq. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Fama lahum la yu'minun. Soal terakhir. Thumma amatahu fa'aqbarah. Summa idza sya'a ansyarah. Kalla lam
بعد ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan iza shalla. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Soal selanjutnya, وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به هبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا هميما وغساقا جزاء وفاقا. Soal selanjutnya, يخرج من بين الصلب والترائب. يخرج من بين الصلب والترائب. يخرج من بين الصلب والترائب فلينظر إنه على رجعه لقادر. innahu raj'ihi laqadir yauma tubalas sarair falyandur. Sadaqallahul azim.
Terima kasih kepada Syasha Humaira dari kelas 5 An-Najm. Berikutnya kita panggilkan Rifka Az-Zahra nomor urut 14 dari kelas Al-Buruj. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Soal selanjutnya. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukazzibuna biddin. Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum 'anha bighaibin. Wa ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafs. Yauma la tam. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Summa ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Ya, soal terakhir. Wa fir'auna dzil autad. Wa fir'auna dzil autad allazina taghaw fil bilad. Wa samudal ladzina fa aksaru fihal fasad. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'azab. Inna rabbaka labil mirsad. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla.
ألم يعلم بأن الله يرى. Soal yang kedua. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. Ulang sekali lagi. Rafa'a samkaha. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أخرج والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى. Soal selanjutnya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil makin muta'in sam. Dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid. Hal ataka hadisul junud Fir'auna wa samud balil ladzina kafaru yukazzibun wallahu Balil ladzina kafaru fi takzib wallahu a'lamu bima yud. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Hanifah Azalea. Berikutnya nomor undian 16 Fatimah Az-Zuhra dari kelas 4 Al-Mu'minun. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza
صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. Soal selanjutnya. Kiraman katibin. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzil lillah. Soal selanjutnya. Kalla bal la tukrimunal yatim. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turata aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma kalla innaha tadhkirah kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Shadaqallahul adzim. Terima kasih kepada Fatimah Az-Zuhra dari kelas 4 Al-Mu'minun. Berikutnya nomor undian 18 Raisa Balkis Natwah dari kelas 5 Al-Kausar. Disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Soal selanjutnya. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala sawaba. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum 'adzaban qariba. Yauma yanzurul mar'u ma qad
قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Soal yang terakhir. إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب فما له من قوة إنه على رجعه لقادر. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yaghdha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan iza salla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Soal selanjutnya. Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'maluna ma taf'alun. Kiraman katibin ya'maluna ma ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha biqaibin wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Soal terakhir. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dzatil imad
التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla Kalla inna kitab كلا إن الإنسان ليطغى Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita in kana 'alal huda ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kazzaba wa tawalla. Soal selanjutnya. Wa idzal biharu fujjirat. Wa idzal biharu fujjirat. Wa idzal quburu bu'thirat. Wa idzal quburu bu'shirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu idza Soal selanjutnya. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzi yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Fayawma idzil la yu'azzibu 'adzabahu ahad wa la yusiqu wasaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi
وادخلي جنتي صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. Soal selanjutnya, wa idzal qubur bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Soal yang terakhir, walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lizi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fihal fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi annallaha yara. Oke, selanjutnya ya, sambungkan ayat berikut. Yusqawna min rahiqim makhtum. Bismillahirrahmanirrahim. Yusqawna min rahiqim makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynay yashrabu bihal muqarrabun innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat
Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Soal yang terakhir. Tasla naran hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhu yawma idzin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin aliyah. Soal yang pertama, sambungkan ayat berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illin. Wa ma adraka ma 'illiyun. Kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun. Soal selanjutnya. Wa anna dhananna وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا. Soal selanjutnya. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Bismillahirrahmanirrahim.
واصبر على يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما وإذا الأرض وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Soal yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم يشهده المقرب ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Soal selanjutnya. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba wa allaw istaqamu ala at-tariqati la asqaynakum ma'an ghadaqa linaftinahum fihi wa man ya'rid an dzikri rabbi yaslukhu 'adzaban sada wa ammal qasitun وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله كانوا يكونوا عليه لبدا قل إن أدري أقريب Qul in adri Soal selanjutnya. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila.
إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرقين ورب المغربين لا إله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal yang pertama paket D ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Inna batsha rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد fil lauhim mahfud. Soal selanjutnya wa mahhattu lahu tamhida summa yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhikuhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nazar summa abasa wa basar summa adbara wastakbar faqala in haza illa sihrun yu'sar in haza illa qaulul bashar sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar. Soal selanjutnya falam yazidhum du'ai illa firara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum jihara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghshaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra faqultu Ulang lagi nak. Thumma inni da'awtuhum litaghfira lahum summa inni da'awtuhum jihara summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal yang pertama. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Zalikal fawzul kabir. Inna batasya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud zul arsyil majid. Fa'alul lima yu'id. Hal ataka hadis Hal ataka هل أتاك حديث الجنود هل أتاك حديث الجنود هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Soal selanjutnya. فذلك يومئذ يوم عسير. فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina suhuda wa mahattu lahu tamhida summa yatamau an azid kalla innahum kanu bi ayat كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر Akutila kaifa qaddar summa kutila kaifa qaddar summa nazar summa abasa wa basar. Aqala in haza illa sihru yusar. Soal selanjutnya. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا litasluku minha subulan fijaja. Qala Nuhur Rabbi la tazar alal ardi Qala Nuhur Rabbi innahum 'asayni wattaba'u man lam yazid. Nuhur Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhum Shadaqallahul azim. Soal yang pertama.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعرف في وجوههم نضرة النعيم بسم الله الرحمن الرحيم تعرف في وجوههم نضرة النعيم وجوه يومئذ يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وجوه يومئذ Soal selanjutnya, Qul in adri aqribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Qul in adri aqribum ma tu'adun. Soal selanjutnya, أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Sadaqallahul azim. Soal yang pertama, إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم. Soal selanjutnya, وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولم أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته
ومن يعص الله ورسوله وإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. Soal selanjutnya. Inna ladaina ankalan wa jahima. Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman za ghussatin wa 'adaban alima. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيما مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذنا أخذة رابيا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soal pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idzal wuhushu husyirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu fujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'ilat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Soal selanjutnya. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Soal yang terakhir. كلا بل تحبون العاجلة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون وراءهم وتذرون الآخرة. وتذرون الآخرة وجوه يومئذ باسرة تظن أن Diulangi, wujuhu yawmaidzin. Wujuhu yawmaidzin basirah. Sadaqallahul azim. Soal pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Yas'alunaka وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. Soal selanjutnya, لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فإذا نفخ في الصور Soal selanjutnya, إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم Sadaqallahul azim. Soal yang pertama, فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى.
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى. Soal selanjutnya. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خاوية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا Soal yang terakhir. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal yang pertama. Hal ataka hadithu Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa
fa'akhadahullah فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشاها. Soal selanjutnya, فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى الودق فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. Soal yang terakhir, ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Silakan soal yang pertama. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منه. Selanjutnya, إنها لإحدى الكبر. Soal إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر فمن شاء أن يتقدم أو يتأخر فللإنسان على لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس
Soal selanjutnya. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Qala ya nadhirun mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum dhunubakum wa yu'akhkhirkum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'awtu qaumi ليلا ونهارا فمن يزدهم دعائي إلا فرارا فإني كلما دعوتهم جهارا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Soal selanjutnya. Wa idzal jibalu nusifat. Bismillahirrahmanirrahim. Coba diulangi. Wa idzal jibalu nusifat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal jibalu nusifat. Wa idzar rusulu uqitat. Li ayyi yawmin ujjilat. Li yawmil fasl. Wa ma adraka ma yawmul fasl. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Alam nuhlikil awwalin ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. Soal selanjutnya. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا
أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal pertama, bacakan surah Al-A'la. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Soal yang kedua, أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Soal selanjutnya, Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. صدق الله العظيم.
Adapun Soal yang pertama, bacakan surah Al-Balad. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam yaj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dzi mas'abah yatiman za maqrabah aw miskinan za maqrabah summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah alaihim narum muqsadah. Soal yang kedua, sambungkan ayat berikut. Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Yakunul insanu yawma idzin aynal mafar. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa iza faraqnahu fattabi' qur'anah summa inna alaina bayanah kalla bal tuhibbunal ajilah wa tazarunal akhirah wujuhun yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah. Wow. Soal yang terakhir, wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وفونها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah. Soal yang pertama, bacakan surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت الذين إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى. Ulang sekali lagi, عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى
أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Ya. Soal selanjutnya. فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وانشقت السماء nggak tahu. Soal terakhir. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَلَكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَكْتُمُونَ Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surah Al-Lail. Wal-laili iza saja Wal-laili idza yaghsha Wal-laili iza yaghsha Wan-nahari iza tajalla Wa ma khalaqaz zakara wal-unsa Inna sa'yakum lasyatta Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa ma yughni anhu maluhu iza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran taladda la yaslaha illa al ashqa allazi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuhal ashqa wa sayujannabuhal atqa Wasayujannabuhal atqa allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Soal yang kedua. وفصيلته التي تؤويه وفصيلته التي تؤويه وما في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى Innal insana khuliqa halu'a Iza massahu syarru jazu'a
وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. Soal yang terakhir. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Sadaqallahul azim.